trener, novi izazov pred nama, gostovanje u Zagrebu kod Lokomotive. Kakva su očekivanja pred sutrašnju utakmicu? Očekivanja su da odigramo dobru utakmicu, da napokon to bude i bodovno nagrađeno. Mislim da smo ovih 3 utakmice koliko sam ja ovdje, da je bilo dosta dobrih stvari, bilo naravno i problema, ali uzeli smo svega jedan bod, tako da moramo se sutra ponašati ne kao ekipa s pritiskom, nego ekipa koja se bori trenutno za opstanak i tako se moramo ponašati na terenu, znači moramo biti odgovorni, disciplinirani. Igramo s Lokomotivom koja je odlična momčad, motorična, oni igraju bez opterećenja i usudio se reći da je zadnjih par kola i mi Lokomotiva igramo bolje nego što rezultati pokažu, tako da sutra će biti jako zanimljivo, teren je brz, znači bit će dosta kontakta i moramo biti tomu svemu pametni. Kako je stanje u slačionici što se tiče atmosfere, ali i što se tiče zdravstvenog biltena, nekoliko igrača nam se vraća? Pa moram reći da atmosfera unatoč ovom svemu da je radna, što mene jako veseli, zaista ne mogu naći primjedbu što se tiče karakternog dijela svakodnevnog rada, samo očekujem da jednostavno to se pokaže i na utakmici, jer kroz trening se te stvari dobiva, ali moramo već to potvrditi, znači u subotu. Što se tiče ozlijeđenih igrača, Solde nije bio ozlijeđen, nažalost imao je tu osobnu tragediju, vratio sam nazad, koliko može biti u ovom stanju, dobro je, Božić se vraća, nažalost sad je Paradski van stroja, uvijek svaki tjedan neko izostane, ali dobro, nema kukanja, to što imamo, to je znači trenutno najbolje čim raspolažemo i tako ćemo se postaviti. Spomenuli ste i sami, nekako je dojam da su igre u zadnjih 2-3 kola puno bolje nego što rezultat to pokazuje. Da li smatrate da je onda potreban samo taj neki pozitivan okidač, možda ta 3 boda, pa da onda krene zanos prema boljem? Evo, sve ove 3 utakmice imali smo dosta dobrih stvari, ali smo imali dosta gluposti. Znači, za nivo prve lige gdje je dosta izjednačena kvaliteta, sve to nekakvih 10%, znači moraš biti koncentriran cijelu utakmicu. Mi smo protiv Rijeke bili koncentrirani odlični 75 minuta, onda 15 minuta smo upropastili sve s 2 prekida. Protiv Istre sve bilo dobro do zadnje 2 minute. Protiv Dinama u napadačkom dijelu dosta dobro osim realizacije, ali sve drugo je bilo jako loše, tako da svega toga trebalo bi se onako stabilizirati i u 90 minuta biti stabilniji, normalniji i više vjerovati u to što radimo. Znači, ne smijemo se raspadati nijednom trenutku što nam se desilo ipak u određenim trenucima sa Dinamom, tako da mislim da smo ipak zaslužili više bodova i nadam se da će nas to vratiti, samo moramo biti i dalje pošteni i raditi i vjerovati u sve to. Još je jedan trening pred sutrašnju utakmicu, imate li već neki okvirni sastav? Pa naravno da imamo okviran sastav, danas će se odrediti, imamo neke 2-3 varijante, naravno da ćemo malo pogledati i gledamo cijeli tjedan na koji način Lokomotiva igra. Tako ćemo svima odrediti, na kraju krajeva forma je jako varijabilna, posebice kad imaš i tih par mlađih igrača koji bi ja volio da se naravno već ustabile, da budu nositelji ovdje, ne budu samo prolaznici, tako da moramo pogledati tu trenutnu formu i stanje pojedinačno da bi momčadski izgledali bolje nego do sada. Hvala vam treneru i sretno sutra. Hvala vam, sretno.